Milli телеканалында haberler, студия Эльмас Аблакимова. Ассаляму алейкум, вешімдікі дақаға бойлы мәлімат. Саясетші, жаматшы Венам Хазанхан журналист Қырым Жамат палатасының бірінші рейсі вефат етті. Тарих ile vagonlar Keriç Karaman şehrine galibiyet reyonu kelip yetti. Ковид yenildi, şimdilik tek kağıtta Franko adına kitaphanede kitaplar yanı usulünün zararsız etili. Қырым ел басшысы Сергей Аксенов Cumhuriyet Vezirler Şurasının muşaveriyası Kitişatında bildirdi ki yakın vakitte şahsen özü federal maksadlı program obyektleri kurulgan yerlerini aylanıp çıkacak ve onların eksploatatsiyaga tapşırılığını teşkil. O emde koştu ki obyektler kabul etilvinde municipal teşkilatlar memuriyetlerinin yılbaşçıları ve Kırım hakimiyetinin kuratorlar bulunmak gerekler. Bu al kuruculukның obyektleri vakitinde tapşırmağa imkan verecek. Всех предупреждаю, и глав администрации, личное участие в приемке всех объектов. Коллеги, выезжайте. Я постараюсь проехать большинство объектов при их приемке, соответственно. Поэтому и там, где главы будут участвовать, там, где будут кураторы участвовать активно, уверен, что они не допустят в данном случае халатного отношения к выполнению работ. Kırım Cemaat Palatasının reisi Grigoriy Yov vefat etti. O 68 yaşındaydı. Ahmedjet'te doğdu, jurnalist, televizyon alıp barıcı olarak çalıştı. Kırım parlamentinin mebusu edi. Şu cümleden birinci vitse-spiker vazifesini eda etti. 2014 sene iyun ayından ise Kırım Cemaat Palatasının yolbaşçısı edi. Kırım yolbaşçısı Sergey Aksyonov onun ölümünü büyük gayip dep adladı. Bu insan hakkında Cumhuriyet ve Kırım sakinlerini için o ne kadar çalışkan hakkında bizim lefhamaz. Yanıq көз yaşları ve tek sıcak hatırlavlar. Bugün gece devamlı hastalık neticesinde Grigoriy Yov Kırım Cemaat Palatasının birinci reisi fani dünyanı terk etti. O bütün ömrünü cemaat işine bağışladı. Oca, Reber ve hikmetli yolbaşçı Grigoriy Yov hakkında Kırım Cumhuriyeti Cemaat Palatasının azası Inna Шишова көз yaşlarını saklap olamayıp böyle dey. Он с таким отцовским трепетом относился к членам общественной палаты, я не побоюсь этого слова, к нашей команде. Говорит, ребята, мы должны работать на результат. Нам не надо просто собраться, не надо пообсуждать. Нам нужен конечный положительный результат для крымчан. Grigoriy Yov 1953 sene doğdu. O jurnalist, televizyon alıp barıcısı olarak çalıştı. Kırım parlamentinin mebusu edi. Şu cümleden birinci vitse-spiker vazifesini eda etti. 2014 senesi Kırım Cumhuriyeti Cemaat Palatasının reisi olarak sayıldı. Kırım bari devrinde referendum geçirilişi boyunca iş gruppasının yılbaşçısı oldu. Он один из титанов, которые на своих плечах вынесли эту крымскую весну. Это раз. И российский Крым, и будущее Крыма, и сегодня развивающийся Крым, это тоже к нему. Он честный и мудрый человек. Мне очень сложно говорить о том, что он был таким человеком. Он, наверное, в памяти многих всегда останется живым. Grigoriy Yov adamlar için yaşadı ve çalıştı. Kırım'ın içtimai ve siyasi inkişafı uğrunda yüksek maksatlarga ayrıştı. Cumhuriyet Rusya'nın siyasi ve hukuki meydanına girmesi için çok tırıştı. Degen fikirde Tavrida Merkezi Muzeyinin müdürü Andrey Malgin. Мы с ним очень часто полемизировали. Мы спорили с ним. И это был тот человек, который, несмотря на то, что он был моим руководителем по общественной палате, он был открыт и доступен к несогласию со своим мнением, к спору, к полемике. Он вел ее одновременно и зажигательно, и культурно. И вот это отличало его. Bugün Kırım Vezirler Şurasının toplaşuvu Grigoriy Yov'un hatırasına sükunet dahadan başlandı. Человек, который много сделал для Крыма и на самом деле для развития общественного движения, поэтому предлагаю почтить его память минутой молчания. Царство ему небесное. Kırım Cumhuriyeti Devlet Şurasının reisi Vladimir Konstantinov Grigoriy Yov'un tuğanlarına ve yakınlarına terin teziyelerini bildirdi. Kırım yolbaşçısı Sergey Aksyonov onun ölümünü büyük gayip diye adladı.
Яркий политик и общественный деятель, настоящий профессионал и патриот, талантливый журналист, честный, мужественный и принципиальный человек. Он много сделал для Крыма и крымчан. Давно и хорошо знал Григория Адольфовича. Работая в руководстве крымского парламента, он внес большой вклад в развитие нашей республики, в победу Крымской весны, в становление и развитие нового российского Крыма. Милли телеканалының коллективі Григорий Йоффаның туғанларына самими тәзиелер білдіре. Нюрнберг жерянын 75 йыллығы арфесінде концлагерь Красный комплексінің территориясында қатара тедбір өткерілді. Улы ватан женкі йыллары мұнда 15 бин кышы жаваржа қайналайып өлдірілген еді. Иштиракчилер әлі қолғанларының қатарасыны сүкене дақасы әлі андылар ве мемориал комплексінің эбеди атешіне чечеклер қойдылар. Бұл жинайчилерінің реберлені қалқара арби трибуналарға чағырылған еділер. Бұл инсаниет тарихында ең бұйық махкеме іші олмақтан ғайры қалқара ұқуқ инкешафына мойын басамақ еді. О вақыт 24 нацист махкем еділді. Всей цели Нюрнбергский процесс он не достиг. Наказано было чрезвычайно мало людей. Многие из них, по иронии судьбы, вышли и потом прекрасно себя доживали, имея отношение к убийствам тысяч людей. Тедбір девамында Владимир Константинов женкевілятлары статусына олған қырмыларына бақшышлар берді. Еткіріліп мүдетті йоқ адлы бұтын Русиялы хачерчевесінде есе ФСБ қадимлері концлагерь Красный комплексіне яны весіқаларына тақдим етті. Олардың арасында мектеплер, весіқалар ве бұрыл олғаны протоколлары епсі женглеверінде нацистлерінің жаванларыныға ақта малюматқа ташы умумен 730 весіқа. Қырымға ғалибе трені келіп етті. Бұрынжы тоқтатылған ер Кереч Қараман шерінің демир yol вокзалы олды. Көпчеклер үстінде уникаль музей yolını Москвадан башланда ве 14 Қараман шеріні кечежек. Экспозицион вагонлары бірінжелер сырасында Мұғбермоз Султанеси Такаева корда. Бірінші демір yol сырасында уникаль тәртіп. Ғалибе тренінің 7 вагона, амма ең мирақлысы оларының ішінде. Мұнда санки реал яшайышқа даласын. Бірінші вагон женктен эвелкі деврінің инсталляциясы. Адамлар ешбір шайның қасиветіні чекмейіп, тынч мемлекетте сияхат етелер. Видим, какая большая колоритная страна у нас была. Здесь и военные, и моряки, и спортсмены. Невбеттеки вагонға аяқ басқанынен совет плацкартның тыч яшайышындан из біле қалмай. Женг башланғаны бірден аңлашыла. Мұнда забит қызыл орду аскерлеріне олюм медальонына насыл толдырмақ кереклігіні көстерелер. Такой медальон заворачивали сверток, где писали важные данные о самом солдате. Это фамилия, имя, отчество, контакты ближайших родственников. Учинчи вагонда Москва янындаки уруш көстереле. Совет аскерлері окопларда. Женклін дешетіні кормектен ғайры ис етмек имканы бар. Наталья Грачеваның фікірінже бұ эшелонның ең дешетлі экспозициясы бұ совет арби әсірлерінің концлагерге түшкенлерідір. Өз шақси аудио гидінден ОТСР етіджі векедірлі икеяны ешітті. Бұ машинаджи Лидияның уникаль хатырлавлары олды. Интервалов той истории каждого вагона, да, который там госпиталь и все остальное, оно затрагивает эмоционально, погружает и заставляет понимать, что наше мирное небо намного важнее. Пандемия себебінден зиретчілерінің сайысы сынырлы. Сергеге бірінші оларақ бешер адамдан ибарет олған группаларда мектеплілер ве студентлер келелер. Оларны волонтерлар қаршылай. Изначально поезд едет по линии фронта, то есть он посещает города-герои и города воинской славы. Мы проехали Москва, Псков, Ленинград, ну, то есть Санкт-Петербург, Мурманск, Архангельск, дальше ехали Смоленск, Тула, и вот сейчас через Кавказ, то есть через Осетию, Новороссийск, приехали в Крым. Последняя точка у нас пока что в Севастополе, и дальше мы возвращаемся в Москву. Теркіпті МД бронь етілген треннің вагоны бар. Бұндан ғайры санитар штаб ве хамам вагонлары.
Ният чоқ бекленілген ғалебе. Бақтылы аскерлер евлеріне қайталар. Оларны аналары, қадынлары, қыз қардашлары қаршылай. Селя Савут Веюс 50 манекенлер үстіндегі урба булар эпосы ақиқи. Муйлефлер еллар девамында оларны ве ветеранларның хатырлавларыны топладылар. Я лично ощутила такой прилив гордости и сострадания за всех людей, которые воевали, и гордости за победу, и огромной радости и гордости за нашу великую страну. Знаете, вот это все, этот проект действительно, он достучался. Галибет тренынан нефбеттеки дурағы ақяр барды эпидемиологик вазиет нормаль дәрежеге еткенде трен Кеннеди ярмадаға қайтажақ. О вақыт Қырымның әрбір сәкені мемлекетіміздің ұлы тарихына тоқуна білежек. Султания Ситакаева, Арсен Фукала, Миллеті Чун, Керч. Бір күнде 400 тонна чөплік қайта ішленілежек. Бұл Женя Дерюгина соқақында қатты коммуналь қалымтылар сайлановы ве қайта ішленілігі бойынша заводта япылажақ. Бұл ерге бұтын Ахмеджеттен чөплік кетірілежек. Лейхана федераль мақсадлы программа черчевесінде амелге кечірділер. Қалған малымата ақта Султане Бакал тариф ете. Энді саба саат 7-де заводның араба хапулары ачық олажақ. Территорияға кіріште автомат шекелінде çalışқан терезелер қаршылайжақ. Бұл Русия ве Русия әлемлері ішлеп шығарған донатмадыр. Камеры определяют номер. Сразу компьютер обращается к базе данных регионального оператора, кому принадлежит эта машина. То есть ни одна машина, не зарегистрированной сети, не может сюда пройти. Дальше она взвешивается. И, соответственно, как только загорается зеленый сигнал, вместе с ним отчет уходит региональному оператору. Это позволяет сделать его максимально прозрачным. Чекілген сон чөплік сайлануға yollanıла. Бұл ерде эки конвейер сырасы мында 40 тонна чөплік кече сонра сайланыла. Анда 12 пост, яне бір сменада 48 адам çalışа. Завод хадимлерінің фікірінже хатты коммуникаль қалымтылары яқшы әті бақыла веде хатлы сайланувдан кече. Здесь есть кнопка стоп, если что-то подозрительное, мы можем остановить конвейер и посмотреть, что это такое. Это может быть все что угодно, и камень, и телефоны попадали, и цепочки и так далее. Бұл есе чөплікні қайта ішлеген комплексін юрегі пульт. Оның ярдымынен әпсі жерянлар незарет әтіле. Начал работать первый. Сайланувдан сон екінші кере ішленілген қалымтыларының 30% шақтаға түші, андан есе қайта ішлев сырасына yollanıла. Қалған 70% есе экологик жеттен теміз чөплік сайла ве пресс-компакторға етіп бара. Пресс-компактор, где прессуется мусор, уже оставшийся после переработки, сортировки, он прессуется в закрытые бункера. После этого с помощью мультилифтов увозится на захоронение на полигон Тургенева. Ерлі сәкенлер Женя Дерюгина соғағында ерлешкен завод экологияға зарар кетерер деп хасеветлене еділер, ама экспертлер буянлыш фікір дейлер. Объекте эки газоанализатор çalışа. Он показывает на сегодня нули, потому что, очевидно, мы тут не работаем. Каждый час все обновляется, каждые 40 минут. Он же данные сообщает нашему работнику в компьютере. Бір күнде завод 400 тонна хатты коммуникаль қалымтыларны қайта ішледжек. Бір елда бұл 150 тонна чөплікні тешкіл етежек. Султане Бакал, Сейт Влиляев, Миллеті Чун. Қырым хастаханелерінде ем Джумхури қазалар тебиенден ве аджеле ярдым мерkezінде 26 бенден зияде теби маска санитайзер ве қорчалав костюмлері берілді. Шақси қорчалав басталары оны в джемат әрекетінің фуаль іштиракшілері или мы вместе, яни біз бирабер масадлы акция черчевесінде жиылған еді. Это второй раз проходит у нас акция. Мы очень рады, что те средства, которые по поручению президента, лидера Общероссийского народного фронта, были выделены из резервного фонда Российской Федерации, сегодня поступают к нам в Республику Крым, и мы их передаем через Министерство здравоохранения тем медицинским учреждениям и организациям, у которых есть потребность. Это порядка 6 организаций. Екімлер шақси қорчалав васталарының yüksek кейфиетіні қайт еттілер ве коронавирус пандемиясы деверенде о қадар мұйым олған ярдым үшін тешеккерлер білдірділер.
те средства защиты, которые сегодня есть, их достаточно количестве, но их никогда не бывает много, так как рост заболеваний, дополнительно мы разворачиваем койки в стационарах, соответственно, требуются дополнительные средства защиты. Сегодняшняя помощь, она значительна для всех наших стационаров. Франко адына Джумхури китапхане оқойчыларыны қавсыз шекелде қабул етмеге азыр. Мында китаплар үшін стерилизаторлар пейда олды, ләкин бұл коронавирус хасталығы себебінден пейда олған епседенішмелер дегіл. Яна қайделер ақтан Наджия Исаева тариф ете. Продикту может по указанному номеру телефона, либо же на странице ВКонтакте на нашем сайте. Ахмежит шерінің Сакина Анастасия Новичкова яның китапларны ала. Қыз Франко адына китапханеге сық келген зерічілерден бірідір. Хайли ilmi китаплардан атта ағыр эпидемиологик вазиеті ред етіп оламай айта ки китапны қолға алғанда, оны сәйфелегенде ақиқатен китап оқуғанына дуясын. Стерилизатор пейда олған сон Анастасия ве юзлерже дегер зерічілерінде ойс қапсызлыға ақтар атсыз олмайжақлар. Я знаю, что книги обработаны, и кто бы их ни трогал, я всегда могу взять с полки книги, которые не принесут вреда ни мне, ни моим домашним. Қырым Меденет везірлігі ярдымымен китапхане китап ве весіқаларны темізлеген, яне зарарсыз еткен боксарны әлде етті. Аппаратларны эко-абонемент залларында ерлештірділер. Процесс работы библиотекаря стал намного быстрее, и читатели теперь со 100% вероятностью могут знать, что книги абсолютно безопасны для пользования и могут брать их на дом, не боясь того, что книги заражены, допустим, каким-то вирусом или бактерией. Яны тертибат фурынға бензе янда бірден 5 кеже китап қойыла сон қапысы қапатыла ве таймер решетілен. Вентилятор сайфелер үстіне уфуре ультрафиолет есе китапның әр бір сайфесіні зарарсыз алға кетіре. Книга теперь полностью обеззаражена от разных заболеваний, от бактерий, в том числе от COVID-19. Тертибат вирус ве бактериялардан тап ДНК ве РНК дәрежеде өлдіре. Ишлеген вақтында қапсеті садофен açılmamazlığı үшін оның блокираторы бар. Чүнки ультрафиолет нұрлары көзлерге зарар кетіре білем. Evveleri kitaplar uzun sterilizatsiya yolunun keçiyediler. Okucular qaytargan kitaplarını kırışte kaldırayediler. Andan olarını kitapxanenin ayrı odada taşı ediler. Şimdi sterilizatsiyaga 40'tan 60 saniye yeterli. Müessesede diğer denişmeler de var. Endi okuv zallar resirkulatornen donatıldı. Qoşma sanitar temizlep keçirilen. Kırışte zerreçilerinin sıcağını ölçeyler, ellerini antiseptiknen sürtmege teklif eteler. Maska kiymege ve özara mesafe tutmaga tavsiye eteler. Franko adına Cumhuriyet Kitapxane Yarımadanın medeni, cemaat ve ilmi yaşayışının merkezidir. Pandemiya vaxtında xadimler öz zerreçilerinin kompüter texnologiyalara yardımıyla konuşalar. Olar aqtan müessesənin resmi saytında ve ictimai ağlarda malumat almaq mümkün. Naджия Исаева, Арсен Фукала, Millet üçün. Санитар ve техник нормалар бозылуы. Давыдовка қасабасында автобус дұрағы янында чөплік контейнерлеріні ерлештірмеге істейлер. Мемориятның бөле қарарыны ерлі сәкенлер бегенмейлер. Оларының фықырынжы баклар керек дегіл. Олардан ярамай қоқы келер ве пакетлер азбарларындан учар. Меселені бізім мұхберлеріміз огірмеге тұрыштылар. Вот это наша долгожданная остановка в Давыдовке. А вот это место для мусорных баков, которое вызвало возмущение всей Давыдовки. Бу Давыдовка көйінде еленжі маршрутның сонки дұрағы. Язда дұрақ, тоз, туфан ола қышта есе чамырға батмақ мүмкін. Дамдан су ақайеді. Ерлі Сакин Елена Урецкая чоқ вақыттан берлі яңы дұрақ елештірмесі ақта рижа етеді. Ерлі Сакинлерің чоқтан-чоқ рижалары себебінден мемориет бұл меселені ниайет чезді. Ама бұңа да бір меселе қошылды. Дұрақ янында бетондан екінші мейданның темелі қойыла. Белі олғанына көре бұл чоплюк контейнерлері үшін ер олажақ. Здесь возмутилась вся Верхняя Давыдовка, которая сказала, что нам мусорные контейнеры здесь не нужны. Во-первых, нет необходимости в них, потому что у нас есть внизу контейнеры, их хватает. Во-вторых, мусорная площадка впритык к остановке в метре от жилых домов быть не имеет права по сути. Bundan gayrı yerli sakinler айталар ки мұнда әр вақыт шарқтан елесе. О пакетлерні тек дураққа дегілді чевре четке ве азбарларға айтырар. Пакеты будут летать просто везде.
Везде абсолютно. С детьми стоять вот так на остановке. В этих мусорниках, мы сами здесь наводим порядки. Также здесь проходит труба водопроводная, которую латают 2-3 раза в год, вода Крыма приезжает. Следовательно, тут мусор будет, когда после осадков течь в грунт попадать, и после этого мы будем эту воду пить. Молодежная кой мемуретінде хабер еттілер ки контейнер мейданлары яшайыш үшін пек кереклі, чөнки кой күнден күнге кеңлеше. Давыдовка қасабасында енді 5000 адам яшай, оның үшін мемурет бойле контейнерлер елештірілуі үшін уч ер сечмеге қарар алды. По сути, местным жителям переживать не за что, так как контейнерные площадки устанавливаются закрыты с 3 сторон, подветренных сторон. Баки для накопления твердых коммунальных отходов будут иметь специализированные крышки, которые накрываются сверху. Также мусор будет вывозиться ежедневно. Дурақ вечоплюк контейнерлері ерлештірілуі бойынша эпосы шлерні афтаның сонына жекунлейджеклер. Ленуза Бурсеитова, Севиля Меметова, Максим Голубев, Миллетычун, Ахмечет районы. Спортчыларның идманлары автода 5 кере күнде 4 саат девам етті. Яны Қапу районын Воинка көйінде велоспорт бойынша идманлар бойле кече. Көйде оле секциясы яқын 30 елдан берлі чалыша бұл вақытта мұнда оңларжы чемпион тербиеленді. Көйде аяқ машина спорт бүгін насыл инкешаф еткен ақында Сабина Дениеваның левхасы. Яны Қапу районын Воинка көйінде спортчыларының идманы кете. Он 3 яшлы Нариман Уркуметов 3 елдан берлі аяқ машины спортынен оғраша. Чешет ярышларда иштирак ете. Әр вақыт мүкефатлар қазана. Айта ки, эки көпчеклі досту әр вақыт ярдем ете. Должен быть еще гонщик, конечно, сильный. И, да, рама там, если, например, карбоновая рама и алюминиевая, карбоновая лучше, потому что она легче. И тебе, например, будет в горах легче подниматься на карбоновой раме. Бұл велосекция Бутюн районда екене. Оның үшін Воинкаға қомшу көйлерден балалар қатнайлар. Уйкенлерінің идманлары яқын 4 саат девам ете, кенжелер үшін 2 саат. Идманларны экеребер кечере бұл секцияны яратқан Шевкет Сулейманов ве оның талебесі Сидхалил Сетмеметов. Одамында 15 елдан берлі чалыша. О Италияда спортчыларны азырлады ве мутехасыз аяқ машиначыларнен 10 еллық тәжірибесі көрініп тұра. Районда аяқ машина спорты пек явашын кешаф етедей. Я думаю, руководство на будущее примет к сведению, что не только нужно, чтобы было там у нас борьба, футбол и еще что-то, но и уделялось такому одному из основных видов спорта, который больше всего может принести медали на Олимпийских играх, это велосипедный спорт. Дарья Гетцман чоқ медальлерінің сайбы қыз аяқ машины спортынен 3 елдан берлі оғраша. Венді қырым біріншілігінде мүкефат қазанды. Идманлар оның үшін байрам кібі кече. От настроения, в общем, не зависит тренировка. Есть она у тебя, нету, нужно проехать, выложиться, постараться, чтобы это потом повлияло на результат. Аяқ машина секциясы көйде аман-аман 30 елдан берлі чалыша. Бұл вақытта идманчылар бір сыра қырымлы қошыжыларыны тәрбиеледілер. Ерішкен ноқтада тоқталмайып, о гейлерілемеген етленелер. София Шукурова, Сабина Дениева, Эрвин Амиралиев, Миллетычун, Яны Қапу районы. Шымдыки дақаға бұл қаберлерінің епседі келе жекейнімізна қачарманас.